so they won't be long. Twaje tuje DSTV Rwanda. Unit Vision Technology, ubumwe Vision Technology UVT. Twaje ubumwe nibwo bukora, ubumwe dukorere hamwe. Twaje ese ufite machine ifite connection ariko ukaba connectinga, ufite wired connection ethernet connectinga umugozi, ariko muri telefone yawe ntabwo wabona ahantu ucomeka. Urabigenza, urabona ko machine yacu iri connected n'umugozi network free mbere na mbere, kugira ngo uyiconnecting uyikoreshe kuri telefone yawe. Urajya muri settings za machine, settings, numara kugera muri settings turasangamo iki, tujya muri network and internet no turakura igisubizo cyo kubona connection iri wired kuri telefone yacu. Tugiye muri network, babona hano turajya aho bita mobile hotspot. Ira ni internet niyo turi gukoresha network free, kuko turahita tujya kuri mobile hotspot kugira ngo dusharinge telefone dukoresheje machine. Kubera iri connected, ntabwo ino wifi ibigaragara ku ahasanzwe, ariko dushaka guconnecting uramutse utazi na wifi ari izihari, utazi na password ya wifi ariko hari machine zihari ziri connected, n'uburyo wakoresha ukaza muri hotspot setting za machine yawe ukayirenaminga uko ushaka kugira ngo uyibone byoroshye, noneho ukayihitiramo na password wifuza. Reka dushyiremo 1 kugera ku 8. Password hano ntabwo ijya munsi y'imibare 8, ugakanda save. Ubu tumaze kuyishyira ku murongo. Ubu ugiye muri telefone wahita ubona wifi bita Damshow TV, twamaze kuyifungura, ifite password 1 kugera ku 8. Turi kumwe, turajyana, twagiye. Urayibona ngiyi yabaye on. Tuze hano kuri wifi icon cyangwa connection icon, urabona ko hano yafungutse, yemerewe guconnectinga abantu 8. Damshow TV yafunguye. Tujye kureba rero kuri telefone yacu ino wifi, niturangiza tuyikoreshe kuri telefone mu buryo bwose. Telefone ngiyi tajya kuri wifi can disconnecting yo na connecting zo connecting kuri Damshow TV. 1 kugera ku 8 connect. Ushobora gutangira mu internet access ariko tuba connected ibisanzwe. Noneho reka dusacinge icyo dukeneye. Connection yacu yakoze. Urabona rero dukoresheje connection yavuye he kuri machine yayikuye he ku mugozi. Rero ibi nibyo nakubwiraga, uburyo wa connecting bakoresha wifi yo ku migozi cya wired connection internet. Nibi nakubwiraga, wakoze kudukurikira, wasacinga Damshow TV kuri YouTube cyangwa ukajya kuri website yacu damshow.tv.netrify.app ukabona byinshi byiza. Murakoze, subscribe, mugire ibintu byiza. Thank you.